te pasilatu o to mtiri ne to mang fono au fe tula fono pa malolo sai le tatu mauta wa mai apale au le taringa sua ni tai au te ton fo mos fasinga malosi fa o tatu ngaruanga e fa tati ese tatu ngaruanga malolonga wa mai asa ruanga al suis fono mo salenga no tasi ya ola none stasi su malo e fi no ya tula emaile so yo faleata ya faleata numero 3 ya no so elema so yo saranga numero 2 ya mo mona mo lia tu fa te tele lo fionga male ia le fisal fono mo le ta mo tanga mal fa malo stino le tato pa mini le tayao malo fa tai tau tua ya fa tai mo le avanoa tal no ina fo ia I poti pe ona sina mai mauta amaru fo ile fionga ile ni mista sina mata mai ta ia e wo tal tonu lava lo na mai tali o mista le wo le levon se ia la wo ia o mutali o me fa tai lo fionga ai o ta o pulo ta tal no ina le so o tatung lo fongal fono o le au tu le me uma tono le tunu une me ta wa onga mai le amatanga a fofua New Zealand mai tu do ta Samoa na mo fa tu la onga fa onga la onga hao ya o ai tam fa na usa mo te ia le tunu o le fa vai le fa tu to tas ma lima to e tonu a inga ta to tup tup wai o pese ale ta to matua a to mana na o fa ia no ta to inga to anga le au tulanga la volta to tunu I don tama inga mal tulanga iai don tele ya mese o le ai oni o fa na tulanga fa peta tu ye e o le poto lava mala tamai ta tu tu na ta tu matua e fa pe fu ta tu fa nau ina ya woni tu wale ina ta tu tunu after ni ta o e luoli poti wa mai committee ta after committee e di pota wa o le SQA male anyways male male education sa onga ele tele sa tala ele sa onga ele or sa ele SQA male anyways
na hafa ya to ya le mala onga sa onga fa vala tal el hoile na wa ma lo toni pidi o tamitia toni mai lalo le o ali 12 a pe nga le ni wesile tam fai le na tui nai matua o ye o te ai wai mai la matang o tal tonu a ko no lisi la nga lisi e o le kusa hoi longa malo si anga molonga commitment e ko fai o pe la fa kale le fu le ya wilia o nga ko inga lava ka ko malo ya ka mai tatu fana ole SQA tulanga le yai mal tatu tu nu au tupu wa e mo sa palmi ese kasile me mikai ka ko o literacy rate asa mo sai lunga le valu iva ingilisi man ngomela ma wo lunga me sai sa mo ya soya al kai mingi mo pa uma wolalo o leo ka ko alu me folele sa ye ngai se ko uya mo ku ka ko la ka mai ma a mai fenga ngui mai oko ka ke fu ngang a fa ko sapela mai kwa le lo sapela a sa mo e mo ka pang ngang ko mi sa mo ele nga ka sa ko lo sapela mo pu la ka kala al mi ke mi ka nga sa ye ma sa u la nga fo inga wo mai le fa yo le skiwe o fala le skiwe ile utal tonung mai ala mtanga no fa vai mai lua fe le ono EPI ole kele nga regulate ya post secondary o uma onga a olalo mai le preschool mo saulunga ole self regulate ele ofisa wa onga ile utal tonung ele mfenga operator ko regulator sa yaile manatu mai ile taimi sa avetu olalo yele rekil ya pat fa alo tele to onanga amata na regulate mai lalo ya onga lalo olalo nga ko ke mai elunga wo kilalo olalo foundation ko mikiao akongo ka nga yele ba nga le pita yan ole o mai le so e pele concentrate tai lunga ya onga lunga o ya onga kuspaia o i meo langa i konga manga mea e makwale ai se anga i local kong e o foi meo a nga fale kalesi ola ye ia fai fi au mala to regulating ia mea au i lava ya onga malo ma on kuranga lua fa solo mai la kar kongo la fiunga mista mai taun ave fa mo o pa u ilalo le kulanga ol a onga o mai le fa tuanga Yana mai avel anyways inga ia le committee ina ia lo ia tato fai longa ya tunu ifafu ai se fainga lo ia tato fai longa ya tunu ifafu mana tso foi la a foi credit a foi a mali el SQA e courses vai mo credit le course fa a credit ready degree la le me le ona a foi ole mo no mai credit le e courses si fai fatanga mai lunga le level ala to ele se me la na wai fo le lunga ile accrediting of degrees wale wa fa ya twala to la lo ya ye fa lunga al mele la mai o le tele o me ole accredit la ko wa kilo o kana se si kile fa fo le o fa nga la ko ya simple la mele na va ye fa ta waina ye fa na lo ia tato fai longa ole me moni ia tunu foi fa e mari ia a ku ka foi a onga makako nurses makako leo mai si meia e ka ule fisi ngia va nga ia ba me fa mau ngia nga onga pas dan ho la sioki a ku lo la nga isi a fai longa foi o pile fai longa foi le la to e ka lan ka foi on tangata foi me fa pe ia ke le ki foi Ola foi pui la to la ko market le pa market i la ko kan kai o se mana tu al talale miskao o se fo malo ni askaya ke no ye nga fai le fo mai so se ke fo mai askaya al mele ku pungi ke le fo mai fa fo mai so ko so enga ia fa kanga ko askaya ai le pa pas
a lo kal ko a su ai o ko ia fo mai Australia le fa o ko hele papa se fo i fa pe ngar fo ngo tau o me ai a ngale la ko ka ko la ko service le fai ile SQA ya telton ko ka i fo amaka mai ao ngai la ko ave se mo service le la ngale mai oili lo vi sa ai tu mai lalo o ko se ko ki kilo le ai a me se ka pu ingo fa ngau mai tau sanga ilango inga wo fa vai le hipi wal val fa valu lima lo a mata lo le la ko first degree lava el bachelor of education ono fo tuanga le mai le komit ya wala e me yo fa ya ole fau tuanga le na sau no ye sui mai safat le funta to fa ye stai o tele malama pe sia o lif o sia ilunga ele o tele po PSC po ai ya fai bo mo degree le ale bachelor of education ko avi e tu fa ya tatu a onga me anga makama ngai fa onga TTC sau STC secondary teachers college ya me solo le NUS ko fa degree awa mau diploma fa ya onga magmaonga e fa degree e lava diploma ke lo sen ilango ole se mea ole fa onga fu al malo fa skol si fu ia fa ya onga maneses ola wa fa ia malo awala inga fa kupula ia ila to fa kas fa to sina ila to I mea nei ole fa ya onga maneses awa o professions ia po fele tunu la langi kialu yai esiokia is a global issue ole fele tang fai tatu ala fo tonga lo fio ngeli ani sawa onga ole fai ngale fai Australia la fai onga pasi lo le kamki le fai le e pule le ofisa onga me ku o lo tau sanga compulsion ona tu lo le Australia ku ngu ku fo ie ma onga la kam fai kia inga ia kam fai fa kusa ia le level of teaching fa ya onga kuai ngui kua a mo lo to sanga le o manuia ka ko me lo po lo le filo le fa ya onga me alu ia me la tala fi fa ya onga tal ton e tau se fa nga hole ka ia ka ko ole fa onga fu le malo mtatu a fa la kua ia pe fa po singa launi ona fa ya onga ia kua fa kele inga ia encourage o ku wai ol mele le tu moya ngal taulang el mako wa nga vekele e o vole afe mon kupu le lola la ia le ka nga le kai ka ngo ia nga ko ke si la fia le ave chole mea e ko sur fa kamikia o nga fa ya aya kulingi la o le po fa o ia o or ka lima sulu sta mo chelo sen ya la presa ma toni e ko fa fa la o ko fa popo ia fa la o ia fa fa la on au le po ia fa ia ia au terton nei va nga lu tauling no lu ka fo e ana ta tia tu na tanga e la fiong man tanga le o ile anyways o tau sanga le li poki le ko se la ko lu fa val su val tanga ta sa le stala tami tia on au tanga tan fa ina fa se la val lima ile tau sanga ala ma tau le ia e o vale afe ta miti fa o mai I tau sanga uma o fe silila pena fai se su enga voile po fe la le nga ia de toteli awa le foi fa pe mai o le enga ko nga lu nga ngi shoki le pa shoki ale tele ta miti ai o mai tau sanga uma tele ho ta miti le wa onga me tanga ile tato tanga ringa ha chaile o telefina ngalo ile mele ole fa Samoa ya tele to fo ye taltonu tal fe ngai o talil malo pa wal mea ele ia mai le tamale fa ya onga sunga fa onga le va ile director of Samoan studies sa tauna mai si sa pe ye su il committee ole sa wa ile sio moli mau ele sa wai tauna ina to ma fo anga ya sa o fo ia suiman o loto tele me o ia langa o me sina o le ngo o me la leta fa ngo ia
mea sina ainga manu pa pui fo ia pui ia ainga i mea ia ai whaftai ele toi o yesu am talanga i wal mele tu e mi a ko lo tsumat kusia lea ia o longa le fa ngai mea ia ele lei e wa nga foi fa ma mea ai o po bela wa vis fatananga avis fatananga ainga ma mungu mengi ia ai o fionga ele si mengus ia ko ngolo fionga wala vai ia mea te tele foi te fono committee ia ai manuel tato fono manuia fo ia fiso aonga mai la to fatano ina le po faftai alo faftai ole ia tala te io se lo te le sula le fionga ile sui fai pule o lo malo sia te telefon o mo kwa sa ungia kai fonga kalia ko fai tionga po a uma me sound roy ia le awal pole lau mai pepo a tali tu ia faftai lo fionga ro malo faftai ia wa lava tapena foi le te telefon o fole to pinangal mali su si umulanga maloya sanganga numero 2 so lo malo fionga nei la no tu lai mai le su sanganga numero 2 ya faftai mula no fionga fong fitalai se tam fai tu fo se vai fo yo le tu malo sanganga lua ai o loto tele lava lewa saunole te fono wa matua sauni ai kalimai ole i poti lelo o maia lo fa pe mai la telenga ngaruanga fatino mera fa inga o fu fa tau sa ngaru ai matanga ruenga na le lima su tolu pasene na mfai no fai tolu su lu pasene sa mfai na ausia se vaenga ma se furu lima pasene ele ausia mo tau sanga fari tupele nei e onga le mera e onga le tere o fu fa tau na fa tatia e telele afia onga o le fesili committee ai se a wale sa wai lalo sam talanga mafuanga mangi tulanga fo ia dai se me usab de report ai onga me ia o mai ai sili no onga pe a fai sila ilalo tupe faalu na to mai le iva su marfitu afe mai le fitu suruono miliona na ole tesi maretasi toru pasene le tupe le to mai a le tele yo ngaruenga de fatino ele mi faina ausia se mele tupu ai ele no fai aktu e na si de fia mai e mo tele nei o le development a le pathway for the development of Samoa e fua mai taulai mai ai ngaruenga ma me fai fatu ai nga tausi matanga ruenga taitasi o lato fatu ai nga tausi le na e fua i runga o mea ia o fua whatatau mangadu wenga e au na whatino. Inga ia mawhaina au sia. I le onga la re ripoti le tūlai mai. Ai le hei ama se whaupunga a re komito sa wai. Ai mai se aila o ala ni whainga e mawhai ento e whare le iam whatino mea ia. Mea ia fie loelo sui. Ia mai se re tupe le totoe na re tesi maritasi toru pasene. Sa whape konke rea se kupe langa kele mea ia le au sia. Ole tulanga foi mea ia langa mai fa pe sila de committee tan fai una I fai a onga lava ia le no on matau plene wa leva na ta oto ia mafu anga ele na le lango ina tal foi da si fia le fionga te mai tai par mia e taimi wa tuanai mori mawinga le tele o fai a onga le no o a me tutupu I totono lato loto I fare vao a inga ma mea fa pena wa vatu a ma fi ai da wa wino fa na mafuanga onga le na se tasio le stela ma mafuanga na la yo na le una ia le matanga ruenga le mai o fai a onga no lava ia e fai a onga no ona lo vai atu lo o me usila ia le committee ole
o tūlanga le lava o whaiaonga, ia e sao e lo se mea fau. Walanga o le sia mafuanga o onga le mea nei. A sile la whai la whainga ruanga, ia pēla o mea ia, lua afe mo tupu la whainga ruanga. O le sia tisi incentive tele le mea nei. E le umian whaiaonga i o korisia ese ona, e vava aia vanoa fo ia. Wa apure a onga mai ele giving opportunities lunga the management level. Na winga la e ri kai arisi e le o lunga. Tasi na disincentive telea whainga tai whai a onga na wha wau pēle la tō ngaru e i. Ai, tau mawhau i tūlanga i aro ngaru e ai aro fisa a onga ma komiti a whono wha vai. Pe i fwoi sina se leni whaina i alauni o iaia nisi e avanoa e mai e fesoasoani wha part-time tūlanga wha pēr. Nā se manatu le nei taimi ai i rena o sa mua peon sau no fwoi se tasu sui e wha whita auri lea. Ole, tūlanga i le wo maila i e vaenga leo le universite i a malo lava le ngāru lue. Ai, e imata upu na ula ngāre lua aferu fulua ma lua aferu fultoru. Le lau vatu li poti ia. Le lua aferu fulua lua toru. Le vau fai tau le ripoti le universite lua o lua whao na lele tala noi. Lo ia se vaenga o la vea mai e mta upu tāua la o whionga minsta e ala atu le whionga e le whonga whitalai. I tau ripoti umai e mai. O le tūlanga lea o le sila mtanga ruenga ma universite i awala fo i ai le whawhitau di tele social media. Sa ula ngai mo o tā ua. Ai ape asila au tau se polokalame, whaalu lunga Facebook, mea whapena, o ani mata au puongonga tūlai mai lea taimi, whai au tau semina. Bara au fo i eo le atunu e talawhea ngai ma mata upu ia, a maini o lato views, a maini o lato ngona, ma whapena, e manino le lei, le mandate le mtanga ruenga mta tau Samoa. University Act le afi flau fitu su marfa e fa tula mtanga ruanga mta tau Samoa ina yo to wo e au ina mai fina ngalo le tunu a umana mai ona ilo le analyze a umana ilo ona tu fa tu le fa so le tunu disseminate ngai au tori marsi anga fare tu la fono me na mafu ai ona matua taua tele tu langa mta upu tau Samoa tonu university a fai wala unga tai e kalesia wa pala ai e faitau de social media ona le vaunga ngana wo o se tūlanga tūngā tele foi sui e mota le neu sau no ai o le nai lau tō mtanga ruenga o le sa ulanga ai le ero sau e si ripoti nei ia le ala leu tō e whamanatu atu ai sila totoa ai a maua se tūlanga whapena e sa iri wharu manga i ela ngono le atunu o lo fia malama i matau pa ma se foi matau pe tangu fia e tātou nei langa ia fia o mai Samoa ana manai ala ia faita au tō polokalame ia bala au foi nisi o iei le tō whama reutanga au maini o lato fina ngalo ona whaasoa lea Huai e ui lava le manai o nisi o fina ngalo le atunu o whaari lungo le social media ai a wha lava mai loa nisi o whaupunga ia wa uma marfia faitau ai ai mai se la fia o tatou whanau. Whamana malama la mea tau sori ar vata pui ai upu i ar vawangana. La mea tau upu masoa. La mea tau upu sori unga, ma upu whapena. E sa iri wharumanga malama la mai tupulanga tala vau. O na whao ngā lea, o le peitu lea utou, le ofisa o aonga po le universite, e fia e whaitau wai. Ai mai se mtau piongonga, mai le manino le lei lava. Le mission statement at university va mai fai au to wa onga tari atu i mana onga le tunu tasi le mana onga le tunu tu le mai o le social media ya na sin mele sa tam fai so so ni tu ai ya manu tele fondo lo fionga fong fitalai ya mai se foi parmen nei Halo, maftai, lo fionga sui malu sanga ngalua. O se Lo sao le. Ya, e mnatu i taimi o lo fionga telefono. le lau fianga langa lewa o tele mana o e alu lol mta upule lau fianga le sui matu me sa ko iai taimi atoa le wala langa mai mene a le pa ko a whaka o sanga le whainga malo o le fas a le utula i atu e kau mo whai whai whenga kau i
Tau fia fai futalai. Leo ti tau tala li poti le tango fia kai mili nei. Wale le wa ma. Fai le lava tani la to komiti. Ya sa no mai le lava tani. Ele fa le ro upu ai sa. Ya le wa ti siria pe te sai. Sanga ngalua. Wale la kali aku ai lo fianga ma fa lalo. Ia wa fo le so nga langa o to fi ngaro. Fai malu, fai mali. Ya o be fa pena o lo mo fu le no lo fianga te telefono ya la pale foi ma la bonsai lo fianga ya temi ya ai se va tu pe fina ngalo mota ya wala vale tato ripoti ya mele ya la pale foi ma la bonsai tato mota ya se fa solo tato ngaluenga tu la mai sosiumu Tara fiangale oftalai ya amalia tu isu mamalul palmen si ko amai kai ai fai malu ka ko faiva ya oke fakalo fakulo fiangal oftalai el pai mau lu ole mau ka yo nga kulanga fa lu pepinga kai ngange ole kapoinga malu sa mo lo fa fong mai le ngakai sa mo ngi ya ao so se kafal langi ya lo fa penga nga fa fong mai ai ya oke atalo fat fo le pai maulu ngolo tu malo ya sa semua mai ngai lu lo teleng tu le malu tatu fal tolu falu polu ya male tapo nga mawal tatu tu malo ya kapoi maya ale mangisi fa singa mga pupu la vai ye ngai ka upu ngai lipoki wa fa ka ko mai ai ele i fa ese manatura o fiong o futalai au e simta o potefia afsile tu alo fiong lo nga makafong kang iba ya so ole moa se mafan fana sa masanya malo fa lo lava fa mulmole fa filia feo ye yesu mamana hanga lo fa le sa ku lai mai lo fiong ti wo le se mamalul palmen ni wa yesu le yesu kapwa i mai sa mo le yesu le se ka le si kas ole Yesu sa mo balalang yako Yesu kembali ulu sa kau kembali ngilong koko makalan kako malap makalan kako ngasala makaku ami ngambaka nga ya lo fa penga fa ya lo fiang fo kalayo la fsili nga lo fiang ai awal me fa go wayo wale sa idi fa pe mai o se fa kwa nga mal kamai kai palmia lo fa go lo fiang Malie lo fianga su malu. Lega ko wa ko se. Ia malu fo I fale le finangalo su malu. Ia te sia fi fo. Wa fio Yesu de langi e le lingi fo nangang pa ia. Le ngang pa ia na lo ngalu e mo tato uma. Ia ai le se sia tu. O le nganga ia le o le tato fa tasi mo le tu ala le ngang pa ia. Ia ele ave foi ni ata mani me fa pena va ia e foi le tu e se nai le tu o lo tonu ya te o ma tato uma o le ala le wa ya te tato le tua le ngang pa ia na tato te le fa mo foi ni ata va ia e tato te fa lango le ngang pa ia o le so son sili na mo tato uma ia o le fa o le talo na fo talai lo fo so malu ya kaptei lo fionga pia se mongak vai le lo fionga ri fionga ku sila ye yaka ni ka ku ku ami ka ku makua ka ki fia ka ki baba ye e peole o mele ka u pole e pika ko amerika le mela le mala lo ku ya le mo california o la o le mala le mela ye malu lo ku le mu mengai ai fa kai mo lo fio le pole to fa lo fio su malu o pole
tatu fa mo le ngang o le li o la na fe tatu talo tai au si mai ngang pa i so soni tu fina ngalo mo tatu loto fa mo me le o tatu te loto vai vai o lo fio le tua ya tatu ala lo na ngang pa ia fa wa sa no su ma ia ratai sai el mga ku fa pe o mo pasia foi se kala ngal pal mingi fa ku pele ye yesu mamana ngalo fa la uses o kau so foi mga o kau asa pe ko a pe o ba ai ku ya yesu nga ai le ba ku li poki ko miki li poki fa kau saga lingiske sa mo ia lem kanga lunga onga kalu anguma kalonga ia bese ku spasi ia lo kula ia kula la le usa ngole le ngoma ku wala ba kapenga kali me uma o lo kula ia kula ko la ngoinga ia fa kuanga pe ku mai o fa lo mo ka ko fo ya malo fa tai le sui malusium yu te lo te mo si ubo le fia ia te tonu lewa musuie le ngango le li lo fio mo sui malo man tu ho tato e le fa lango i me vai ai fa lango i me o tato te tonu ia io se fe au le mo sui malo ia e fa pena sili atu le tau o me le vai ma tata fa tu tua e te tonu i me le vai ia o le winga na le fa na tu sui malo ia tasi sui e tu le mai sui o le pate tu pai no ia mo ria tu le nga fa stai lo fio ka le fo tlai tu sai foi ma le no o tu ina mai nei usu nga fono ia mai fa mawina pe lo ia le fa tu tuanga le sui nei tu malo lo toi fo ile tatou whaola o tatou tua foi lea. Ia i tutono o maota nei. Ia vi ia la lea li. Ai, o le tula ia tu nei usu ngā whono. Ia e anga ilawa i ripoti e tolu. O tatou mtanga luenga wa onga, o le universite au au, Samoa. Ia mai se foi le vaenga leo tatou tu spasi tau oloa le SQA. O fionga e mua na watu le ngā whaftai mtanga luenga. Sa fito i tonu ia i malta penanga, ia me se foi o ngā luenga sa whatino. Whaurulungo mtanga luenga, me se ia fionga minsta. La tau whato whala inga, me se foi o le tau mwhainga, ia o ngā luenga sa whapea na whaatati al tau sanga. O le au iai nisi o fina ngalo le mota. O iai vaenga ua ausia. Ai foi vaenga ele i whaatinoina ma ausia pe ona iai tono li poti. Ia ele si whatau waa o le nei tu malo. Ia ele ia se si ato atoa. Mata tu foi li poti il komiti, ia o le iai nisi o tūlanga pe ona au mai ia tūlanga ia foi le ele o ato atoa foi ta penanga mtanga luenga ma tūlanga u whapea. A le meta aua, ia o le ua au mai, e lau li liu i ere tō whaa ma le whautanga poto, a le pale mene o Samoa. O i voi la e awatuai nisi o whautuanga, i o lo whaafufonga le au whainga luenga, me si o whaurulunga, me si o Minster. Ie, tā pena iai, tā oso ele tā tō waa, sao Samoa. Ia, mo tausanga o iluma, o le meta ua lea. O le sona ma o onga mo mai i lape ia me se fu se me wa ela ia si sila mtanga luenga i tausanga tuana ia e fotu wa ia le tatu wa ngai lupa Samoa la le o Samoa la to e fale le ni mele atoa ia mo toiti mata le penga o le tulanga i le di pote le ofisa mtanga luenga ia e mai tau lava e tele ana la unga iai nei tu malo tu langa lea tau wa onga ona o lau o lunga lava nei tu malo lea o tau wina lea o alo whanau
mai se lava i tūlanga i a onga tūlanga lua primary school tamu whai pe iai o na o lo iai lava i ia ina ua tūlai mai fo ia ue whai ma whai pule o mato i tūmalo ia sa mai tau wina lava i tūlanga onga ia mala se tūlanga maua lalo se i tūlou o si o mato fo i tūmalo i tūlanga tau a onga ia o lea ua iai tūlanga ua i ua tapunia se tasi o a onga tūlanga lua i tonu o mato i tūmalo si o mato nu o utongia ia sa masani ana ala ngā tūlanga ia o na le lavo whai a onga ia toi whaopopo atu lua ma le lavo tamiti a onga ia o na iei mafuanga o lea ua whaafonga foi ua whao iei finangalo ni siosui ia o e ile tūlanga foi le migration for the urbanization ia ua tele ngā mai ia si o mato i tūmalo ia le ipata ina ia pia o sa ilinga lava tūlanga i ngaluenga sa ilinisi o a onga e wha onga i alo whanau e lui ai ia mai se o leo loto lotoi umal to tele o sa moa i nei taulanga wa vela le matūlanga wa ngai mai ai ia masa ili ele whanua matūlanga wha no foi nei pia ia ono le nau no ta inga lea ia le lei le tapu e ina o whanau le lei a o ongai e a ongai ia whapea na whamanuia fo iai le atua ma a ngai atua inisi o whamanuianga ua vela al tūlanga lea ma mea ua toa lia ai ma ua whapea nao na tau lea iei nisi o tonu o nisi o a onga nei o nisi fo i o mo i lava o lo alalam papa au i tua i si o mato i tumalo ai lo tau savali mai lava e ngalua ia pia ma lo iela tūlanga lea o lea ngai mai ma au mai alo whanau ia wha o ngai nei pia ia mfo i tue ma nawa mtoe anga iatu ia ona ua kere fo i ngā usange a ingai kwa o le ingisi a ku wala la ongal kamikiki o le ipo o le se whakari ma le fale ma kulanga u whapea ia sa whakarangoa kulanga i mākua ma al kasinga o aku ngalunga o le malu pui pui o saunga le mua alum whangau pea o ngai kua nga o la kou o le ko kere fo ingisi ai ia o kausa vali am au mai alum whangau o le ala ko e lua ma ko ngu ule o lo kalalava onga ma o leo kong fai fo ie va ko ingisi o alum whangau si o ma ko ngu kongia ia ma o ngai i vailoa malalu mangu o ngisi fo i ua o nga mai isa koa o ngai lakalaka aku la ko whale kua oilea ia whawhai ngofie le whemalanga i ngā alon whangau. Ua waku le whamkalanga lea, o ngai masangi ang mako langa langar ku langa lea i le whaikiki au whai aonga. Lea fui sa lai anga ku i kongo le mako upokalame o le kaku polo keki o milionga. Ku langa leo mako whai mako i se la asanga. E whai e ia ngai trainee. Me fui o trainees i ngai kamiki e ua umamai a Pesenga sfulua por pesenga sukolu mai korisi ya o mai wale ausia le maka e o ai ingweske o Samoa ia pele o ngofoloa ya vai o le konga o le ya le ka fai ya o mai a maka nga train so swangi wa kele o a onga ia ngal kai ko lua fai ya o malu vasenga se lau lima sfulu le sia onga pe se lau le sia onga ia mo sia onga le o punginge sai lalo lima sfulu o le ausia lima sfulu ka pungi ngei pe ia ko e kol sfulu ne a fai o ka mai kila ua ia ia o sia maa kulanga ka muwhainga ka ufola mea kulanga lea e sa o fo ingisi o sa uwanga a fai a onga ka nga ka rengu i kongorengu e ia ia fianga ia fo ilele pe o nga sa uwangi so sui pe ia ika i desi a inga fa pe ngare nga avakuari ika lea o inga o whangau al mea ka ua o le ka mawhai ia lava ia fai a onga i o kongo al mako i kumalo o le iar kulanga fo ilele a fai o le angu ia fai a onga i le singu ulakangi ia fa fai ngofie ai o ke ro ke le wavangoa le ia fiu fo ile mingska mo fa ululunga e fa sala lau wavangoa ia e le o mfainga fa kumwinga o ngal ko ke le fo is fai a onga ia ka mau yo ke ro fo i ka mo kai mo ka ngaruenga pe fai a laungi mango fo i kwa ma kulanga u fa pe ia e pe o paunga si mea ia ka mo fai
e peila e o kuai se so kanga o le kamufainga le fa ngai anga i le MSK i le kako FOE i po le faculty le o le education i se fainga fu le spokalame reviews ko pokalame keita ila ia ngai kamiki e le awa kumaka ai amaka wala uma ko fa kai kai ala wai ngai ai ki sa kamufai mai fa e kausanga pe di mau fo trainee assessere nganga luenga wala fainga skosipi ro sa u le MSK kamufai ai alo ko ngakasi lua kausanga va file assessment e loa inga fo le alo kama po le kenge o lo ngau e fianga lue fa fa ya onga mkulang fa penga ia kau le fakalia la ava vean file assessment wa ku sa pe de au makari meske ala wa mangku fo le lo langei o ke da kausanga o ke le fo ngau lo loa ya fa sa fa kala le ka miki male au suenga e qualify Saudi and US ya ke lo kasi lo kausanga o aru fa kai ia e lopo ie kawala mai le vala ulia le kua mang fa mangyang pela skulanga nga si silange pe fa fe nga accommodate le need le fo ile fainga fa wa me o le pokalame le fainge lo nga lu e mar sia onga ia fa ie pula onga la ko time sheet e lo ai o la wa kupea wa fa ia ro fo ku i ro nga ia u fa penga fo in ka lusi le interest o le trainee le ya lo kau fai ya o lo ye fu ko le skolsipia ma ko kumalo ya ngai alau ilaiki mo alum fa ngau ya lo kau fai ngai ya fa au ya kulang fa ya onga ya uma ya esangi ele sia onga ngai fa maungia di pokinge male me se fo yo nga luenga fa kai nga luenga le nga luenga kwai mka nga luenga onga e fai la assessment ya fa au ko ile lunga ya o se kamu fai nga o le e ko fuile le ia kirkir foile le FOE le NUS ia o le ase kulanga foile le mfainga commentator ia kaka ia le au makai le MSK ia ave le fa ia o se me foile le amo diploma ia makamaka ingama fa kai ia ia fa wa ko ile lunga pe a ko fai se ia ma onga inga ia mo wa fa longa degree ole kulanga le va ko foi se kulanga ole de MSK o ngisi o me ka u e skolsipio le polo ke kiel mako kumalo o kulanga sa ye sa ka kala nga foundation al mai le kai lava kamiki ele lava kamiki ele uma le education sa fa ele mas fu afe ile semester ma fu kulanga ia e ngau i ara fai o komiki mai yari pakai qualify le NUS ma ore si me sa ma ko kirkiro ia e komiki au maka lu se la wele qualify ai assess la kum ka upu lima i wa por best 4 ia include English e kasian ka upu la ya wai maka asa wa fer ngang sa mo vals fu mo ku pevas fu pa wale mka upu pas ala ya umaka kol se fulu fast fulu isi mka upu aya fa yakula mai invoice ole la pay ele polo keki kamu fainga o ingala sa kamu failo ya makonga luenga mari official le fo fa vai e ko assess la ngai mo ki vai e kamu kapiti ai mo ki lo ai le kai nga fakia ele alo po se fo ia kali po le afingi ua ka peina le sa no sui mamalu ia e apu na batu se so sani no fo o tatonga luenga e fasitele o tatonga luenga mai tau to no fo tele fu isim ta usala nga ni se sui pele nga le sa tau foi la vai tato lipoti na isi si tope me o langa to no tato lipoti moni o le fisa onga o le metele ia o fa sawino tatu taimi man tatu ngaluenga o le mafueo na apa tu no fo atono lo loma fo tatu talo tupi nice ia va no ia tatu launga fa la itele ia pele nganga na tau so na suno malu ia lo fangia me fo le so na tu no fo tele tatu ngaluenga lo toe le o man ta o ni sui ia e man tatu lo fo le te fono ma le fiona mista
ia pese ia tulanga na ina ia fapupu e fo tato ngā ruenga o soso natu le sulma faafetai e ava tele le sui lo fionga ia o le a faapena o na fai pe ona mai lo finagalo ia o la ese matulanga ia a pe tulanga le fo ile ngalainga ngala kulanga le inga ia worth le semester kama kiki mai kupenga kongiai le sa fa kuinga ia avenga se lua maka upe ko ule very full program ia ngor kulanga nga fo ile le kan kongwa le sa kula ia ere mfainga pasia nga ia alo ia ngor kulanga nga ai ia la urola se maila le SQA ia fa kai mo le ka mfai ma le fo kadin malo le fa kuanga ia ka mfai ale ku le ia ka ko degree fo le recognition amisia ko ya Australia ngi sila ia mo le ko la nga fa kai kulanga ka mfai nga ka ko fa la ko nga le SQA pa wanga simia la kiki ale va pe fa kuanga o le foi mai ko li poki ko miki e kulanga le foi le o fainga ka ko li poki la lo le fo kasi isem kanga luenga pos fa la konga le ako o ka ko li poki au mai ia la ngai fainga ka langa o record sumai le ko ngor ka ko fongo inga ia sao ngai kulanga foi le au mai ese le va ngor fa sa mo ese va ngor fa perkangia ia o ke ro fisasia ile de palinga ia po se simbe o se mai de lau pe polis kausanga mai fa pi di pokires kausanga pe ngai melaiki ia fo de va pe fa kuanga ia mai se o ngai fa ka u lava ia di pokingi ia o record mai ia ka ki lu mo lau wa fongo per menge e o fionga le fonf kala ia lau ngal pau ia ngai va ngai le ngai ku malo ia wale ka penganga le ku la fongo o ia de ka kuri poki ko miki ia le as fongo mananga fa lo fa ftai no tai ia se mo mansuyo o sama taum fa la tai na so ele mansuyo fa la lili numero tasi so ele mai monga numero tas la fionga le fong fitalai manato le mai ona e si fo le vinga mal fa ftai le tu ta o sola fa tang sia fo le nganga le tua tai to lo ina nga luenga tato pa mene ne yaso ai fa mai ale manatu au tuore fa tonga tuspa ia ne yaso le e la to fie fa tau tuspa ia fa na muina ila masima o le tatalo maleanga le lei al kolose fa alon fa yupo ono fa pe mai ia lea o noa o tau upu ma le alofa ia wha mai da masima ia i loa o tau na whai wha atatau se stadi i tangata tai tasi uma ia o wha malo se au lea i le tātou pālemena meso le fionga tai fono o le komiti wa o lea wa atu nganu nis ia wa abe ese le atau Yesu sa i tua lau o fionga ia e pio se fa manatu le ia no fa uni tato e lo tato vala wina melea e mole atu le nganga fa ftai tele na o fionga te fono fa pia sui manual committee sa ngafa male ilo ino nei di pot te tele wat fot fa malo le fionga minsta ia fa rulunga ma tanga luenga waonga ia fa pe volta to university ia fa tasi mare fa tonga po le officio to spasita volo po le SQA ia morifita itunga il fatino ina mar tau ina si tato tunu e la titiasi salvo netu malo ile li pote pe tu ina mai e ele fo nei fa fitau tato te tala noa i tausanga umai nei fa fitau ia maulo ave fo de fa mo mua de tato malo ia ele tulanga wa onga awa se atunu manuia pe a ina le leio na tangata mele ta wa te fo lo suide ia le tulanga wa onga pe tulai mai a ole fautuanga komiti le titiro tu yai ole alo io tu spasi
e maua mai lo tātou university ia tunu I fafo. Ia o te manatu o se whawhita auri e re whaingo fie. O na maua e se fofo. A o se whawhita auri e mo mia le ngā lulu e whatasi. Ai mai se lava I tu tino e toru al malo. O a onga. Ia o le university man SQ8. O wafoi o a onga e whawhanga ina pe whitinga le university. E tā ua la I so manatu le mawa ai o le malo. I le tūlanga o iei tātou wā onga wae. O le whawhita auri a le tupu tausanga uma. E leo I longa lava o na tūlai mai a tātou wā onga. O whātūr tātou university. A e ta tauana o tātou ngā rurue. Ina ia mawhai o tātou wā onga. O na feed pe maua tamai te hori university. Wa lesi le whawhita auri tele le mai tau. E le se whainga tāu tātou woe, malisi la pasi rai a o ngai pe whaire investea New Zealand Australia. E whai ia tātou a o ngai investea. A whawhita auri. O le na winga le inta mai te au sia tongi e a o inai. A leo na fo. E fisiri ngia po lava whai a o ngā lātou te a o ina le nasi la pasi. Ia whapea foi ia tools po mea e mo mia e whai a onga mara university. E a o ina ita miti. O le mea lea o la urui le min star mare matanga luenga. Ia o tātou ngā lue. A tonua babe tene no tātou wa aire le whailonga le bachelor. A o nei whailonga e le certificate ma le diploma o le TVET. O le toa tele I o tātou walo mawhanau. E anga waa le lei. I nei whailonga ia. Ma o whailonga tonu na o le mo mia. E matua mo mia le tātou atunu. I lo na ati na eina. Melea. Ia. E o tātou ngā rurue. Te le ame mo mia lo fiso a onga. Tangi mai tutongi. O le mena tātou mālo e whai. Le whai o te langolango ina le lava o whai a onga wai le o se whawhita auri fau. Ia, tō tele nei whai a onga lai mālo rosi a o ritaya. Ai me le wha o ngā mai na whai a onga o mai e tau mwhai tātou whawhita auri o le nei. Awa tātou te popole I le o tangata I ngā ruenga whawai taimi. Ia pe ofo I nisi ngā ruenga le mālo. A tātou fule matua a o tātou walo mawhanau. Ia matua toa tele ni tangata e popoto. Wa tasi lea a tina e taunwa wa e tātou mālo. O tātou mālo e le ini mine lale mani, aurua mani a rio. Ai a popoto tātou walo mawhanau. Ia mawhaina awe ia tunu I fafo. Mau mai tātou tupe maritamau aing. Melea. Ia. Manu e tele lau fionga I min star. Ia whapea foia. Mata ngā ruenga I tolu I lalo lau awaing. Ia whapea foi le a fionga teitei fono. Ia mauni tari le lei o mātou fesidi ia watu lau a fionga. Marwha alo manuel fono. Alo, hai. Tula mai le suru whalalili numratas. Tai. Ia, whaatai te le lau whionga I le o te lai. Sai whola whanua nei whoi sunga whono mai whalalili. Ia e whoisi la ngona masi manatu. Ia, au se whātou whala inga le tu malo. Ia le li potia komiti. Whawhere atu le. Pa ia la silasi o mauta. Ia le nei tae au. Ia me se saa mōlo whaafonga mai. Se whole nei tu malo. Tānu ngawha mlalo nofu. Tawanga I se a whalalili. Ia, tāpua I mai. E moli le rangang whaatai. Sunga te whono. Whionga whipule. Ia masui mamalo komiti. Ia no lalatou ngā luenga. Ia pe ona iaile. I poti o tātia I malai. Ia me se laulau a whono. Ia le whaingo fie. Pe au saunanga le mota. Ia o le tūpito silile ona tāua. O le lumana. Lo tātou se il mota le nei.
tāpenanga mātua. O le tātou tāpenanga le nei aso. E mo le rumalai. Me lea le titi le tā ua. Ia o. Ni meo a onga. Whalenga whaftai le whionga le minsta. Ai mai se whaululunga o mtanga luenga i tōtu. Lau tōmu ta apitola au. I o lo tau mawhai ai. O le tūlanga moni lau whionga le whongtalai. Ia. E leo tue whaingo whiene i aso. Mai se tūlanga o ia onga. Ia mata se tālai le uti whai a onga. A tonu au i oile. Tuan malo. Sa tau mwhai mai lawa ile. Whaenga le nei. Ina ia. Whamanino ale tūlanga le nei. Nana sa o i ele susu angat whai pule. Ai li se eile no fōle tu malo. Lau whenga ile. O le tūlanga le olo ia ia whai a onga. E le mawhai a. Ona toi o le numero whai a onga i se tūlanga e lava. Pe a le suiene a whai automaiti. Te mi nei. O lo fuala whai a onga. I leo whai automaiti a onga. Lona winga. E luas fulima tamaiti a onga. Ona tasilo le whai a onga. Le fwoi lau te puni e le a onga. Se matonu au tongia. Ona wale a tole lima sfulu tamaiti. Lona winga. Tasit whai a onga. E fwoi lai tuai na ima tu malo. I tua. Ia na le tai fitu sfulu. Tai valu sfulu tamaiti. E fa solo. Ina alu ilalo le numero. Le ala na o le lua pe tolu pe whawhai a onga. I mantu a onga e lima o lo iai. Na le lua a onga e tai lua se lau ia la tamaiti. O lo tu whaatasi a onga. Tu whaatasi sa le lua po tasi. Tu whaatasi ia mau vai mam tautu. O lo mau ai le numela le na e lua se lau. O lo iai la whai a onga. E valu. E valu tamaiti pule. O isi uma a onga o lo taitasi. Ia nu uma ma malea onga. Ia na le tai fitu sefuru. Le alana le tolu. Pe whawhai a onga. Lau whionga whongtalai o mai ale mele le mautu. Ona i le whato a la unga le mta upulea. I le masina tia nei. Po le tau sanga taluai. Po le whatau sanga taluai. Na la unga mai ale ne mta upu. I le se furu tau sanga taluai. Lau whionga le. O le e a fua le tulanga le. Ono le suinga le na ia a onga. I le decentralizing le sa whaine a onga whakolisi. Ia. Whawaisa iai. O lewa whaile grant. E fua ia ile le tupe tu atu e fua le whai a onga. E fua le whai tomaiti a onga. Pawala le me te tongi el malo. O le whai a onga. Ma le tupe le watu. It's a grant. E run i la onga. O tuana ia mātou a onga le a tosi se lau. E le a tulanga sa iai sa se lau ta alal tamatiti. O na winga ale a onga se lau. Nal fitu a whelima se lau. E run i la onga. I le tau sanga a toa. O whawhitauri lea, o lea ua fōlinga mai, ia i se uputo ia te o discriminate lea onga, e fua i lunga i le tupe ma lea whautangaiti. Lona winga, le ma whai ele, tanga ruenga, po le ale, ona o lo oto whaing whawai, o lo muta iai. O le nganga lea da watu, ia, i toi sila whaing whawai, langa tūlanga lea mai i whaituanga komiti, toi sila, le whituna inga, whaing whawai. Le foi la le te mili nei. Pa wale tali le ua tali ai. Le miliona i nei komiti a onga. O le whaonga o tupe miliona. E whai ei kesi. Whai ei whale a onga me onga. A wā o lo uti le whasoa. I le grant le nei. O le grant le nei o le whaonganga. I so sani mo whai a onga i me whanga whatino le a onga. So sani le i a onga i le whatinonga i tamaiti. Toi so sani le pido le vai. Ma le operation a toa. E le tai lava. Le hau lo lahunga ina pe tonu mauta le nei. Le tā ua ha onga. La whionga u talaitu fia mai, e uwa fitai ale tanga luenga o pisa si. Tanga whainga luenga le mano. Sa whaile na tau workforce, National Workforce Plan. Sa wala ulia uma ia whanwhawai. Whafitai ya. Langa o tape nanga ma nei ale lewa ia i mo le nga foi lo fon fa vai ele lo al fai pule nothing and of races it tas ta ma sa ongai ta onga le ia lo foi tu ai tia e to tu tilo ai le lipoti le na the National Workforce Plan
ale al pisasi na manino ale talan fai mai sila pisasi fa ale tonu a onga o lo ma o yele manatu popole ilisi workforce ilisi do suta usanga ngai mai ya velo fa manino na lo no venga o lo i tonu al malo tat mai e vatu ele le nganga ya ina ia to sila le fai fa vai le aulo langa pe tonu moto le nei fa fita audi a fita audi ya tu sa yo tu langa meisia ya onga tu nai me venga malor fa tu le tu sa mota sa silingia la sa uno ya le to yenta to wa onga al malo ai pe folingo lo wa wa ai tu a pe wa outsource il tato a onga e so soni il malo na si vai lo fengo fong te lai e no te inga ya ina ia to sila feng fa vai le na oi wa e lo fengo fie foi tu malo se le ni lo matu e nai komiti a onga ya wa o se tu le lei e te pu e foi so le sila fia ya ai pitai mo fenga tau na to tu fa ta sia onga ina ia mo se nu mela le lei pe o le nganga le ya ina ia sila ia mai se ale usa no le so yo ale pat ya se la tu wa onga ya wa o tapu ni ato ni le lei ya la to tu fa ta sina sia onga la fe mo fong ta lai e le sin tu lang ta wa le ato no le si vola no na la yo no fenga malo fa tu le tu sa motas e ave decentralize ave tu o tato atina awa le mewa vai nei wa matonga ngai me pia le usa no vele su vai tele ia tumo la tua ai ja wa ngai me pia ya onga ya amese ia services al malo amese lo ngai pe tato lenga luenga ya I falfainga luenga la nganga le miliona sa fai ina ia tu o tatu tangata ifu matina ili ia se ngolo fast food to like to no officer ma le fast food to la e tenga lua I lau pa povi tu lo e se senga e ati na e uma au le nganga ina ia fe so sani I le tu maftio ia le lau fa so solo mai pia ma ngai mai nga luenga ma matayono ma ngawa ma to wa o ngai tua le sila me se foi fa tu pla ia ai fa fita uli ne ia pia mai se lava ia services al maloi a walang tu langa pena pe le sila vaenga ya wai ile nganga ya ina ia to sila ile fai titia ma to ba ngai tua yo no wanga me pia tu langa pena le si vaenga lo fe ile tu langa fa ya onga sasa ye si ta se fa e mai ngauta ta ba ye fa unga I tau sang tai tasi e pe la itia ila to fa u le primary school teaching ile bachelor education ai primary bo umai I tua foi ma to wa onga e tolu mai fa ya onga ai o mal kolisi tolu fu tasi fa ya ma lo fe le ma fuanga a sila le utilization so I tu lana ya pe tu langa le na wa fitfili umal teleto o ila to lo I umai ya ile ngal secondary school teaching ya pe le sila va nga ya o yon to sila e ya ile fata ita inga sa vat foi tono on ma tu fona stasias le sa fa ile tu si le officer fitu su valto sanga o fitu le tu ona su to sanga fa ngana au no ma lonan form 5 saulo amatan fa ngalo ngale tanga luengo al mel ai fiso soani ina wa mai ana lana certificate secretariat ya onga sa fa iaso ma mata no fiso soani ai ile fa onga ina ya alum fa na ule natai ole tulanga le sa yai matu ai laso e umalo la form 5 amata lona sa fa ya ngalue ma mata so soani latina inol motivo sa ya amete so soani matua le si le va ngalo mai tau ino le wa matona la esele le 13 ala ia 12 ngata ai ya tel tonu tal si io se si le va ngai ole a una ia ai tatu to mai
ia i le primary school teaching. Lau whionga i le whangutalai, fia o se talai, ia tūlanga ia i whengwhawai pe ona iai. Matua lau ngā tongi tau luai i se matua aonga le matua tūmalo. Manino i o saunanga le pule aonga. Le pule aonga me, o whaasa i le matanga aluenga, ona toi whaia se ngā aluenga i tamaiti. Ia, o lau tatu whesilia, e tai, ia, saunia fo ili nea vnoe, whaaleo ile avano. O le whesili, o le tatu wanga nu, o le tautua, a le tautua, ia e whai mai le usta, a ustai, whaamaoni, a whaamaoni, ia, tautua whaamaoni, me ile alofa, ia ma, tūlanga leu, a lewa a matau tatu walong whanau, ia, ile tūlanga, ile le tango fio le mele le whainga aluenga, nei vau laiti, a se sila i nungai, ia tunu a sia ia, le malo lo sio la tutu mai, a mata ala tu walong whanau mai le tolu tausanga, a mata li tūlanga le ngā ioi, ngā lulue, peo le nganga lea, ia, se iso sila ane le tatu mtanga aluenga, e tūlanga lea, e usuma fulta au ista au le, vai aso eri amata, taba etu whaia ongoli na tā korisi, o eu tau fai vele mai le vao lalo le fai a onga o matai ma matua ia i te tonu a onga o tātou walo ma tātou whanau lo watu whatu tuanga ina ia au ina a tātou tū manga mai lava le titi pe tai ia le esen wha inga le wa ia ina ona wha penati mai o komiti ia i tūlanga whai whananga le tau le poti whai whawai le si vaenga lau whenga le tūlanga o Polkalame o le te mai tau ina le tūlanga sa iai Polkalame sa iaso sa iai moa o ngā whakamuta sa ono fuele whalpule sa mai at nei ina ia awa o to mai tala whengai mo le ati na e tono tatu aingo te leo aso nei wa awa o to mai ia i suenga ma whanga e ofisa mtulanga pena peitai ia ao olo ina latu e whaipaipa ia o mona e vilile e o tulanga le lau whionga toisira e ile ngang isi toisira sile le tulanga i to mai tala whengai ia a wale ati nae so se tafa o le soifanga mana tua le tulanga sa ia ia vele anele pa i o lau moa o le el taltonunga sa iai i so wa vai ina wa fatu i tonu e tātou le university Pacific ia fatu anga o a vele sa avea ma feeder school post college mo lea onga tā ua aisa sa unol telo nota le ni tātou minerale taltonunga fale ali o palpala o tātou minerale lana telo na nutrients telo tūlanga le lei e ngā mulu tātou atunu. E ili nau ta inga, whapena se nau ta inga. Toi sila, ili whata o tonga o tātou waonga. Awa o te talitonu, ta te le mai lopo o toi whienta maiti. Ia uina o tāile. Ile a o ngā whawhatoanga i alafua. Ia mai tātou atunu. A tātou mana tua nei, ia le whionga i. Te tasi minuta sui. Ia whionga ministaia tusunga. O ia sisi o lisi lea sui. Yo sa oina ia le tūlanga, i lea tūlanga. Ma vea whai ma minista. Lau whionga le, whio se tala i le tūlanga preschool. Ia, lau ina tūlanga whautuanga, peutu ina iai. Ina iau na ia. Ia ma se mea nule le nei lau whionga. A tonu e le whaingo whie, ia le, au iai tonu ngā luenga a kapeneta. Na o mai aile pe feso soani mai se tasio sa avem polo official tata university se sila ane il tato ofiso a onga o lo o awai atu i fafo ia onga ia etaita ia ila atu o leo ia ile le lotu foi le Scientology ia po se teltonunga fa Scientology ia le sa awai atu ia malanga a tato a onga a whaia onga ma se a onga mai tūna ia au a onga nei e olo whaetatau le tali tonunga o i la tau
ia o le tulanga le tau Scientology le nganga le ala o whenga ile o le polenga rea ia i le tulanga le alo ta otoi i nei vaenga ia e ta ua le anga le taltonunga lea le taltonu ele mo il kiriso le taltonunga lea o le i la tau nei ele mo il kiriso faola ia na on fa penatu sui fa lalili ia e soani ai ele tatou ia na se muli la lo fong ele tatou NUS ia la mo ia telo na ngalo mota au su le universite il no tainga ia tatou programe e tu sol tatou wanganu ma si so manga vai tono la o system e manuela o fong le fontalai ia su mota so fu Ai. Rồi mới suy vai mong ngon một chút. Salo e fai se sao ne tu malo la fiong faftai mo le vano. Talo fat fo in le chaya le fiong a mesel fiong mai la fiong ale. Mai chai palimia por la fiong sa fa pito man capineta. Pe foi le te chai tu ngai male sui tai chai ia mesel sui malo ale. El parliament e fai se sao le li poti ale committee mo foi le nganga faftai le tu malo la fiong faftai. Sai foi ma falo alonga foi sa tau au foi ma saunia foi fionga i su e fono su tofia ia e molia toile nganga faftai nei tu malo ile fionga ile laulu papa ia mes foi le sunga malito ia ole italia taftafa suli o tupua ia mes lufi ia ole ase teme patau no elna fa moe molia nganga faftai nei tu malo ile fionga faftai tu sai mali poti matango fie todo o tu ina mai le motel tai le nei la fiong al fontalai Ia, la le o ta o firufi o ese meu. Tu la mai so firufi. So ia ona la mano. io saltala ile dai me io langa mai sui winga le potel mato committee ia ai ia o le usa unil mato te telefono ia tali manino uma to te pole o le tulanga le usa no e su vai mau ia ele tu lalo ma le rigo le lo le fa maulunga o fa longa pe un tatu yai ia so mo tona ia ai wo malo talo le su yo vai mau o mai no fai le ole tu ia tua ele to o fa luases ia o melia ia afa ia se tem o tem tama vai ia no to silsila le se tamo fingal tu ia tua ia malanga fa lor Ia. Tu le o tali la usiri e fiong al su vai mong on mutas. tai la mala fiong salo e sosia tunu ua a tama mai ma popoto on tangatai sia tunu manuia le tala fole nai pole ale umel nei fontanga fatau ale nei usfunga fono le li potio tulanga ya on moli le nganga faftai le ofionga le minsta ia misio ofisili o matanga luenga le onga misio le fionga au hesomen ia misfo le fionga professor tu fascina tu fuisa tenor vai monga ia misfo le polisili o le SQA moli le nganga faftai le ofionga te telefono ile tu o il nei committee e atama mai wa peno fetu atama mai sia tulu manian ine alo man fanau fa penana manuia lango ina le nei tu malo la ofionga ya li poti wa tau au mai tonu au nei tu alalo o le mai tau fo le nei tu malo le li poti o fisa wa ia e matamata male fia ona mai tau le la fainga le staff li poti le e a fe fit lau tol sut fitu au le nanu mera pe li fai tu tamai tai ona ngo pe tau lape ta tau ali pe o tau le anga foile tu lo pe o tau atama mai tine ia pe tau fa penase tu langa vai o le tu langa foile tu lai mai o le li poti le committee o pelmot ia pe li fa Minister officer ang le tala no ai i lo tawa fo ya ang fatai tai lo fiong at fong talai
inga o tuna isa fatau ai ya nga fateta ina ya fa malusia sa no foi ni sisu ele mafaina tama mai pe o ilunga pe ale le fausanga tu lalo pe la fa pena si tatalo ma si tu lalo foi le nei tu malo se tu sila i tato a onga tu langa lua malo nei fa malusia nei ya fatino uman ya nga fateta nei ya o ma ye tonu walo mo fanau e a mata mai ina o nisi fatoa o ai le aonga tulanga lua ua lima ua ono e fiu fuila na fa aonga to e o ina ia ele fa pena ona ele fa masani moli lenga fa ftai na e kalesia mai la to lo fatino ina le onanga wa aonga fateta ia tu lalo le nei tu malo se sila ane ele o fionga minsta pele ma faiona to tongi fa aonga e fatino ina aonga fateta mata i fa fita uli wa tu lai mai le uti fa aonga ai almana tu le nei tu malo o le fofo ama le tulanga yai o le matua tu wai lunga tongi fa yaonga wa yala na o fa yaonga se tu lo inga lwenga fa vai taimi ona se tu lo la nga usu mali api mali faila tai au on next door le yau lunga form 5 lua ta vale fale le lunga lwenga fa vai taimi ai alu fa yaonga le seme o ina pe le li faila tia ile fa yaonga mali faila le ai alu ngalwenga fa vai taimi o le tua lalo ale sura vai monga tua i tu i lunga tongi fa yaonga na mafaila ia ona le to yanga i tu ngalwenga fa vai taimi ai tu le latu o nanga lua fa malusia fo ia sia yaonga ta u fo ni tai au ni sina ia mafai on to fa nga fa yaonga uli tai ala u tatalo nei fa malusia to e fa popo ni sia yaonga o inai malu ai mapui ai fa yaonga pe a ta'u le alwatu ma fi watu le sia onga e sia onga faftai foi le malolo o fawau pe le grant io talo ele opose lilo ele onga le tu malo a Samuel Prime tulo olo ilo tu malo tele o alam fanau le tatu atu nu o lo fa onga ele le onga le Samuel Prime tele o le onga le ai pe lo titia pe to tolu ele au sa i kolisi sambo ponisi o le la talo tua ia sa anga i foi atiau i se tulanga fa pena na ia family ai nai ia le fa ia nanga i se tio se tulanga se tupe avatu se tatu mbalo tula i mai le NUS ia e molia lenga faftai o le nei foi tu malo i le na fa matu atu le miliona ia e alu fa mumbua tulanga i tau wa onga ile ia nga i tu malo i tu faino ni wil paelo man me fa pena wa ata mai fa na vai monga ia fa penan fa ulu em tanga lenga malo yo me le taimi le nei pela al talo le nasa faftai ai al talo ile faftai le fionga le minsta tero taimi e ave fa mo le nei tu malo i pidiao io nisio taimi ia e sa talo atu na ua tuaina fa matu mai le fionga le tu lai mai la fionga le minsta tinama to mai ta million ia se tau fa vave na fa matu tupeia ina i mafaina te tongi pili o ala mawhanau misal ni tu malo e lo ave pea i al whamua i pili aonga o te whaftai fo i le minsta ma le pulenga o le NUS o ini sila sanga ini koses fo ina le anga i whanau o le au sia lunga le poto ata mamai po e anga i atu ma anga i skosipi fafo le we isia o onga le na i e whaftai e ya o le sfo ila ngona al whaftai o le lava saunio faya onga yalo tupo le atunu o lo a ina ala mafana ya le fai longa te umia o lo yai e moli langa nga faftaili ila fionga langa o e sa nga lu ai le minsta wa onga lo fa pena fo ina yele vainga SQA e moli langa nga faftaili polisili mat pulenga e mai tau wa teleo saunoanga le nei mota i ole tau mafaina ia fa onga o tato walang whanau pe anga ia tu fafo i lato tu spasi po lato whailonga i maua nei ia ole wa mata fo i li poti ia whaftai le tele o nei atu nuu wan whai on tato whaifea ngai na ia ai o te talo ina ua mato anga ia tu tutuila i tau o mamawa i New Zealand tutuila ia mata le tongi o tangata e sfulu ono ta la i le itu la Amerika e alu atu la pe wai atu i le polit i o i Tan Pasco i e tols fulu e alu atu la malau tikri i o ono fulu Amerika
ia le tau tatalo ai o New Zealand ale la tala tamai tutuila pe le mafai ona faapena na tatalo atu tutuila na ia mafai ona ausia ma tuilunga faonga ai tusi pasi po degree ma failunga tau o loa alo ma whanau o mai le NUS. Ia o le laua fionga le whamwhitalai, ia paunao nei manatu, mai lango ina ele nei tu malo, pena talanoa foi le komiti o tuanai. Ia le futu mai foi le whaamai le nei foi lipoti, o le saini. Ia pe whapena pe tau whiololo atu la komiti le nei mua tasi lua a le pe wa tolu. Ia sui komiti le o sainia nei lipoti. Ia la ngona whanua noa ale. Pe o leo sau whapea au atu ese male minsta e tele tu te fono e whaftai lo tu mau pea lo tu langa te fono komiti. Te sila ane ia ila tau le o saini le lipoti pe sa sila ai. Ai abatu lango le tu mbalo. I lau lipoti o pea ngota. Malo ngang whalalo lau whianga whamwhitalai. Lau whianga whamwhitalai. Pei leina o talia tumta pule vai ko uka ko me ia whapaki o mai e whainga luenga al palmene el me leo le kupu ngai ala inko le sangi ripoki a ripoki uma ngā waku ripoki ka ke iei kongo fongo a waku me sangi e koke le sangi la me lenga le sangi para ai ia sui vai mangwa no matasi ia lea wa ole on sai mai se vai kala I sui vai bongole ngol kasi o le sori o le kala no fole no pe au ne to ta o se swafa ia o lapta inga no foa ia e fa lu lo fa unga no foa ia malu lu atu la funga funga wanga le pe wata masani ai le swafo se ata wo ia au le nganga le na au fa masangi ga me fa ftai le ai ska I ka ku ku mau mota o fiona fontai mo savno se me e o fiona fa maruru atu e ka ngiu ko fale ko kalinga si fongo ia ala makua se ka fai fo o le ke na le ai ka mo fa wa le leo le kai fongo malos e nga fo malos si fa alai maka ia ole tu lai mai su pasala ngan mo ia wa ftai la fiona fontai mo no tu lai la fo malanga fa lo faisina sa pupu e tu samale li poti taua wa tala no ina mota ya ai manatu lewa o mona e te pui le tapo tu po si tir faftai le tua sulono na ngalei ya ta au sola na tu fo ile to fa lo ina la fatu lima e masio le apa e pa ia mama malu fa I fonta sa moa e a fo mai le tai sam samolo tu manua ia se ia pa ia le tai mu na fanua e tawi no fa talofa fa fila ila o fionga le fon ftalai ia la o fionga le te pa le mia mal kapeneta la o fionga le te tai le tu ngai mal sui te tai ia ma sui fai pole o mole al pa le mene ia la o fionga le fon ftalai mole ale nga na fa ftai la o fionga to fa la inga ia wa tatou su ia ile ula manongi wale tapo inga sio tatou atunu ia ma ola ngana foi le na nei tu malo ia folau ile malu sao Samoa ia ile nei foi to tau sanga o tatou pa inga le ngai a ulu tafenga ia e selfuti ai vai singano a file mu mato tai tatou te ta ia fa pena foi ona file mu tatou atunu ia fatalo fatu jo tu malo ia fa ftai tele mo tapoina o le lava o te taofi umaya lo to fina ngalo no sawa I te fau ia wase manuia o so tato tu malo mo le atu le nga fa ftai tele lo tapoina ia malau tatalo lo fiona le fonftalai e titi ana I vaenga e fia fai se manatu tu sole li poti al committee fa ftai fo ila o fiona te fono mal committee mo li poti taua e lua nei fautuanga ia mese foi o tali le malo I tūlanga pe ona iaile le li poti ai fia matat fa pese langona o le filfilinga mo le whaua wina o le aonga
po le alu nga luanga fa vai taimi ia ole mea ana ia le tangata ia e le aisia ia tele o se malosi o ia i tātou e mwhai ona tau fiai peita o le au ngā nao tātou te itai o le tunu tātou te whautuaina ma avatu le tua lalo tala whianga i alo ma whanau ia misi foi o le whaafonga ia tātou mtanga luenga o lo ngafa o whainga whawai i tūlanga tau a onga ia maso ngā luenga o le mtaupu pela foi o na saunoa ia inisio sui whautuanga a le komiti i le tūlanga foi leo o le silasila i awala e whaatosina ai a whanau i ngā luenga whawhaiaonga ina ia fo i le whawhitau li o le uti o whaiaonga piono tātou ta pisa ai le telo tausanga ia ua whamawina le whinangalo le malo mai whaaftai silasila i se awala mwhaiona si tia tutongi a matau nei whaiaonga ai na o whapopo i nei tuwa lalo ia i le tūlanga lea e mua mātou whasoa maniso nei whaiaonga o seisi tūlanga e o lo o whiangai malau lui tau o le mea lea o le workload o le overload o lātou ngā luenga tasi le whaiaonga ia ai tau titi lima i le valu mata upu e ave le taimia tasi ia stasina o atu ngalunga o le si vaenga la o fionga ia o le natura o le sio manga se istanga iane i le sio manga o lo ngalu e ai e tātou whaiaonga me se foi o whainga luenga le malo leanga sa whasoa foi ma stasio tangata whainga luenga mwhaiona ua se ese ma se tasio ofisa o lana saunuanga e le o le titongi na laio na aluese a o le sio manga ia se silane i le tu po le ane me le tupu mafua ai o na wheseta i finangalo ia o alo ma whanau o le tātou tunu lau whenga le whongwhitalai o mai lea i le si whautuanga lea o whiaila le mea lea ngā luenga whaavai taimi se awala voi le ne mwhai o na tāu whiai ia whanau o loo iei le tomai e whapitoa ala le whautuanga lea i whanau o loo iei le potential e ausia ai tūlanga whaalea awa onga i le tomai e se whasai nisi wha matematika po le alava tu ia tātou alo ma whanau o le ngā whatia le academic level ia a o whanau lava o loo iei le potential whaawau lea onga university o le vanga tonu nā lea e tāu ai le whautuanga lea lea e whamauina ai le tali foi al malo ia sila ia tūlanga foi lea o le o alum whanau voi ia lea ua pasi tūlanga o suenga voi ia maulunga tūlanga whapena ina ia ave ia vanoa e whaawau ai lea onga ai aua le umaloa o loa e mawhauwhau le ngā luenga whaavai taimi ia o le whautuanga maltua lalo na whaafonga foe ia mātua ia o alum whanau o loo iai le atamai e whaawau ai lea onga ia whaamua lea onga ai whaalona luan ngā luenga whaavai taimi manisi mea o le mawhauwhau iai le tau o le nei mea ia tātou te taulangi lava o whanau o le lumanai o le tātou atunu o le lumanai o ainga manuu mai tu malo a whetai ai alo ma whanau malu i tau ma whawhitau li o leolanga tātou te le whaitau i whale pālangi ma ta avale e wsoaswangi whawhitau ai a poto ma tamai e ma whai o na communicate le whawhitau li ma sa ili se tali ma se fofo o lu i tau e whiangai mai lātou e maise e whesoaswani le poto ma la tamai ia lātou decision making ma lātou whai unga whai i lea taimi ma lea taimi ia o se tua lalo na ia ma whatahau ai nai le nei li pote ua tu ina mai lau whianga le whongwhitalai ia manu te leina fuafuanga ma taulumanga o toa le whono le aso manuia se ui tu malo ia ai ola le leo soifua alo whaafutai le whimalu molo sao tātou li poti ia tino le ua maha e sau nuan pa i o le mauta ia ai lavo ia tula mensui o ona manu maltasi ia
Ia kira ve el komiki ya lo. Ia, lau whionga le whangwhitalai. Te lua iono le ngole mua e whina ngalo e whaitau whaatasi a li poti nei o le aonga, o le universite, ia ma le SQA, ia ai pe o le whaasolonga hoilea. O le matanga luenga ia e ngafa ma ngafa ma whai aonga me ia tele na mai e whasea. Aulunga la le NUS ma le SQA. E pe o levo mongolunga ia tala noa ia, o levo tala noa wai fo i mai malau whailonga. Ia mai tala noa pe whitawi lau whailonga i tono le sisio mangalea na tato iai. E mone sao noa le si meo KPIs ma le timeno KPIs. Ia, e mantua e isi Key Performance Indicators. E whaawau pea, e le whapitoa na se tausanga stasi. Lea i whaawau pea lea lunga ole, o le whaamoe lea i tausanga e tele. Lea la e sau e i makori poki. O na le lima sifuru lea na ausia. Ia, ai la la ato e whaawau pea ia ngā renga whai ala mtanga renga. Ina ia ausia ato toa mea, langa tai lima tausanga o plan, vo ie whataatia mtanga renga. Ia ausia mea ia. Pe o lau ea tau sosoni atu inisi o whalinga ua whali mai. Al me sinin tau, o le ngā rurue i to tonu o le tupen whaatino na tu watu mtanga luenga. Whaatino o le ngā luenga. Me voi le tu whautua ina ia tato mtanga luenga ma le atu nu. E le upo lea work within the resources available. Ua tau ki nau e ngā rue mai fuafua i mea mo tatou maua i le taimi, ma le taimi, wa tatou o whamalie mana onga, le tele o mea, tongi o whaia onga mea na. E leo taitaina lava mausia e tatou ia ta mau aina. E whaatino ai mea ia. Ia peo se, sa ulea vava, iau isi mea o whainga whaavai, le awoto e ngā lure, e leini whainga whaavai whapea ngā e, o lo iei matanga ruenga. Whapea e wulko e oka mai ke whainga ruenga. O kura whonga ngā whaia onga maa onga kaikasi. Ai la mai I pe se whainga whawai ngā waku I a kākou. Ia, lo ngā whawalo lo whionga le. Nālo. Tua whakalai, so sonia tu lea. Ia I tūranga o le tātou. Matu ngā ruenga le whakomit. O so so ki le whionga le keke whongu. Ia, whaftai, leo mai hoi whasoa le. Sura maru, ia, ki le hoi so soani. Ia, mole te te whonu. Ia, se I kukula mesu I palali number tasi pe isi me o. Ia. Waftai, ato na lau tali sui komiti la umta upulai titi ale na avatu, winga fifa vai. Ala na uvai atu, na sa uva aia I korisi, I mea letasi. Ai fai merimato lau na tongi tua, ia ua tapu atu ele ofisio a ongan tue tu inga luenga I tamaiti. Piva pena, ia te leiro la pos fifa vai, ia po se, po kalami. Tai, alo, waftai, ia, tu la mero whionga tete, o se, tua la no le tata le tua ngai le pe e sa nam tau ale tali mai lo fo te telefone elo veng ele from the lie fi fa voice ta fi sur le pas dai le malo le pas ia e le potil nei wa tato fatalo noi na fa malo foi lo fiona le on sa e fa malo foi pale mia mal cabinet ngal lue ele mo no le poti ma tali foi e committee tasi salato sala puleina mtapule tawo umaya tato ai mai se so simta upwa fiai meto wa onga le o ino fanau mtua tau telea la volna le na lai na va fatu tato universite la fi salau vol fa e maule ko aule ko ngol mokrangi sai ai ton wole ol cabinet no foi le unga e fatu le universite ele fai ngofie on fatu ina la universite ile na ole lima tala lo veo fon talai ile matawatu ile
report e le vaenga le wala so o tau au report ne totu e si vaenga le o te fia o e se malatu o le vaenga le tau le pulenga tau failonga male mafuanga na fatuai na mafuanga fatu le falabutonga nei ona o matawina al tato malo na teimi ua fae e failonga o le doctor of philosophy e se tasi o aonga i tutono se mea mawa e le mea e tutono le tato o tunu mai o le uma ona fae e failonga na tupu e se manatu le cabinet ne ulangia tato e le whalonga mai o tunu i whafo, pawal ne o le tunu. E o so se aonga o whae e le PhD. E le whapena le tūlanga lo iai ia aonga maurunga lalang. La o le universite whae e ai ia whae longa maurunga whapene. Lo vion whaftalai o le mafuanga na whaelol fuafuanga ma pasi ai loa le whalapoltonga ne le pulenga o whailonga ma tus pasi tawaloa Samoa. E na ia whatonu whalau e tus pasi whailonga tikeli e tau awina e tatou Universite Samoa nei. El temi le o fatu tato universite o le lipoti foi nei ale pulenga failonga e le o fapitoa le lato ngaluenga e le na al tato universite ma le universite foi li usapi a onga umma tonu Samoa e au fiai ma a onga fafaifiau kolisi whawhaiwhau a wā ua whae e fwoi whae longa te tele na e kolisi e tolu ia whawhaiwhau lo i tonu o tātou tunu. E lele titi lale ngā luenga o whatino e la tau nei. A e ele whasiri te lea lea. Ai sāle me walei o na tau mwhai tātou ina ia lo ia whailonga o tau au ina Samoa nei. Ona pe ua wholinga mai e whalea o tau lea mana ia i whafo. O le me tilo iai whalapotonga i whafo. O porkalame o loa o ina i te tono tātou universite. Le iai le fsili lea sa sauno e se tasi o sui. E sila pasi a onga whafo taun whatino nei a whawhitauli o le whaingatā pe tangotā. O le mele la tilo iai i a tunu i whafo. O le porkalame o onga, o lea o ina i nei. I universite o lo tau au ina i a mo a, o pia mo a, whailongoloia, i a po o PhD. Oni porkalame ia te taunu wha o le whae iai. E te tusa marato i whafo. Mela la, o le tali la, o le fisili la, ma o le tali foi e lo i te tonu i nā e li o la. E tā wae le tilo tātou. I porkalame lo o ina e le tātou universite. Au te whamaloa le tātou universite le latu tomu whai. Fatino la tu tute ina ia tamu fai ina ia tu maula lo ia tatu fai longa e tu nui fafo a le mele mle mfeo na alfia e ton tilo fai onga o lo la tu wa ina tatu fan lau e le ngato fai onga e ton tilo tatu por kalame o le fatati lo ina fan lau ai a faila e o tu mafai longa nei tatu whanau i whafo ai whale tonu e alu tala
Fesa o ngai, lale universite. Ole tulanga la, lau fionga lfong talai. Le tupu mayel fisili lea. Awai me tutup, ka kilo uma. Ole si toi ngā whaia onga. Ele wha maoni, ele wha maoni, umo whaia onga. Pe whainela na klas, wha solo, misi. Olo wha iunga, wala lata le suenga. Ia, ele kai kava le syllabus. Ia no foloma piki nai mea light. Ma wha au ngā lo i sana polokarame o onga. Ma ngai ma eita mai tianga i tonua ile i polokarame lea. Nā o sina vaenga lai tiki sau, ua maulu runga maka. Ai roa kui whawha whael mai ai. O le tulanga whael la lel tupu ia onga uma al Pasifika. E na ua whasalalau e se tasi o tātou minista. Le mafuanga ua whawhoi mai ai le telo tātou tangata mai whawho. Ona ule papasi a latou whailonga tau engineer ma science. E mawai fo. O le whaiunga lau tele na minista wa onga al Pasifika ala titi maka o mata upu ia. O na tūle longa. Whapopo ene maka ina ia pasi maulonga. E la whaina lale na. Ila tamai titi e no whalom whainga luenga tu tonu alo na ia tunu. Ai alo roi whafo. Mo nisi whailonga maulonga. O na maua lole ina. Le lana mafuai na whailtato por kalame. Oh, dai. Al tato por kalame aveta maiti ma aveta maonga o ia whaia onga alii matamaitai to ono sfuru tutongi al tato malo ai fatino la to wa onga ila ia lava ia whaia onga o science ila ua o ina whailwha unga o le whawhetai ale Lau whianga whangaftalai. Ia. Tui nā tue whapopo sisika ko keimika ko mangawa si whawauta ronga le whianga tai o le tuangai. Ia, le ole hula tau whai mansa noanga ale sui mai le pā. Ia, ona wha umalolo tatu as, ia wha umamele sa noanga. Le ua, tau tatai malolo. Le, koe a whai kūra. Lau whianga whangaftalai, wha malole on sāi. Ole tulangal na len fel tatu por kalame ole mai ole to ave faya onga ono sfu faya la to fai longa tikeli science ino wa faile fa unga wo te ile tala no mai ole fa lunga le university ole Pasifika sauti e fa fitai mai le malo Samoa ona o fafita wilen fengai batato fafengai uma malol Pasifika ole sulfa ile yusapi pe yai se fo mata wa ke enga mai sila Australia ia tapu tam falau Wo waru peina sa noanga lau whionga sui mai pā. Ia o manatu foi ia pe ole a Soli tula fono le tātou temi fono na e mafuanga langa lewa tātou temi masani malolo ia e manatu ia tātou tau si ia le asua taiao wha o foi ia nesi vaianga o tutoe o saunoanga ia male tuatu le te fono wha mai au tātou ripoti ia oa tatonu ia o tātou taunu tātou temi malolo ne asu asu fono ia ole ngangai o fungtalai ia batu wha malo il pai al palmene ia va pe foi tapo inga tato mauta va tai su malu sa so no ia so tato ripoti mo tari tato malo ia fa malo ta pena tato no mai tato te malo lo ta foi fa tato malo longa tato sai malosi ta si le lo fole tu la so taeo to fa o tato nga wenga va tai tapo inga la tunu le yaso ia manuia lava tātou whaibol tāpo inga le tunu tātou tere tolpo tāu sangatu susfono
ngai fo maunga numero 2 sa ni stato talo e fai wel tato fono tu fa tasio tato loto mangang tatu tapo ile tua swa fatama mana lo malanga pa ia ma to atu i luma la wo fio de nei vai ngole aso le tua ma to tama sa ma to fa tangi sia lo mana ile tawa va me ina le nei aso mo na fuafuanga e waion ma to fa pei fo fa tele lo fama lo wanga lei sa ere tolotoi le menei au feangai le pale mene ma felafo inga le atua le matou tama e waion ma to fa pe atu fa tele le tausinga ma lau maltia au iaile nei pale mene yo na upufai fo i pea le vi inga ia te oe le matou tama wana i matou au na le au ngā ai matou te wala au i lau o fio wana o ati lau si la fanga yo matou loto se ia e alofa ma fa mangalo i matou o mea o le tonu i lau si la fanga le matou tama o fo i mea o matou faya ma le mautinoa ma mea o faya ma le mautinoa ta talo pea i lau o fio se ia e alofa ma fa mangalo ia te i matou o aninga luenga o te toi le ne yaso mo na fuafuanga ma tau te wala au ila o fio tau to lua oe mai ma tau e manu iai mea uma ma tau te whai wa i ule fi au mana ngā luenga o le a ma tau tu ua le mea nei ma tau te wala au ila o fio se ia e alofa ma ia e wha manu ia mai le nei pa le mene atoa au sa moa le am peona au au te tele se ia pa ia na ia mātou whanawiti le atua le mātou tama. Tau tau lua oe mai mātou, fo ia tu pēle vi inga ia te oe le au noa, i waile ne yaso ina ua pō, tu maulo wanga le lei malo wanga alofa. Te talo lea latu ia Yesu ke liso lo mātou wali, sua whaltama le alo ma le anganga pa ia. Amen. Alo, paftai. O te whasisilatu wa, tō ponei tau mangar whanau se iau dia las whanau taeo, e tula iwa tō sfu.